Kunimdie, Cassia de Mary and Addo Akuffo. If it's a YP na my yo. And I know the 12 beam. One penanado ye. A cow won't say. Was saying the party I say. Mama Akwaba, what friend me, Addo searching. Mesro, now was subscribe to my channel. Near notification bell also for more news. Episode for 2020. Abra ye baba toaba no na His Excellency Nana Addo Akuffo e wo gidi pa say obetumi atwe omanpani dada mahamani mu but ankoba ne sa 2020 about no ye na ye hui say omanpani dada mahama e ba nanim pa na after elections no His Excellency Nana Addo Akuffo ade ba ko a ebubu no a osanso e ye disappointed e wo mpa e ye free education or the buy because now he thinks some mofrano ebeto aba they appreciate no but ambanesa na me di say mofrano mo adwen inhye dey yi na bibi na ye mofra fe no mo anyi. In fact na say okomonten so ekoye interview ebisa mofra ko free education na dodo na appreciate His Excellency Nana Addo Akuffo a mo ekasa say free education na ebia komo endo bi omo ababedu ene ebedi adanse say na ye nam street so efoka de bia yakobado emo from ton Addo street so no eso atkra and they from 35 40 ekona hu so moton ade mo fran na eko school nti kame akoye say afiwe mo fran no ombeto abade ama NPP pa because the rate at which emo fran no appreciate His Excellency Nana Addo Akuffo no is overwhelming. Na free SHS for free bi afa snap afa kosua bodua omo HS omo gun sanda na Addo ase so on transinche no hu abapa ogu na so mfa so eno da nchen ya wa bodua so wo bia wo mpe na Addo ye wo beka sete na Addo wo pese NPP abambe ko opposition no mu nuanom entimi nko free SHS ni bide mo fa de age omanpenda da mahamana NDC for yenti nsema ekoso This for na mun free yera kidia pon kwai mo tutu gonso boss na sase na wi chiro nsa na ma onsa real asase ya bejinsa real ina ne adua na asona agona bretu sechi nyina ma monsa real ina na nom kofa no che bejinsa real atame so ye ne ba bi ko bejinsa real sase da kwa me ko bejinsa real na wi na mo ye frem o ha mo na boni mu a pay for say ye fu bia pa wo ni pia na fi nso kwan no sanka odan ya kwan yiti na ni ti wi na redan kwa ohun se Ghana for school for nkora ye kwa hu chire mo ye wo hu hia mo ye hia mo nti na di free senior high school abre ba school mi di free mi da so free mi senior dey free mi ga free mi pietaku mi piasimpo a ewo yasi ni ye mo kana chese na ni afi ni se ye twa hobiem na dan kwa bae abena bebre na ma school for bebre na ma Ghana or the netco free senior high school one district one factory one village one dam or the employment aba ochi allowances why name peri aba wani me bia mai ye waka chena ne se ye twa hobiem pen force di do ina fem anisa do so ntakrache ne se nti ye school for ye nim se na do ye we mai bi musu won chen a ehye won eti won sunu mu eti wakuma eye won ya ntina enesu gina ha nanom yesira ho bambo yesire nkunimdie ahoden adwen eni nkunimdie kese ye de Mary na Addo Akuffo efise ba YP na mayen yo nanom ye twa hobiem wona wompra na Addo yie e ka won ko a ka wasei ni party asei asiashe ka wonni akumia isu biem yesere yade ma omo ye bere wonase ye ti wo ina wonti wo ina gisika duro ye pra won yare eni aduro aye wo wiase ene ko won so ye to obi efe papa bi Mr Review oba se be review omanyi oba be say insurance national insurance ye na edidi ho be say no allowance se poto economy ni ba form Ghana budget se kan ye onuamo ase mi nua ye ogina machi kakraka ye hu ba bia ye defa enso we na dan kwa bae when ma bebre ma ne ma bebre so atete so man ku nanim totin ne ma bebre na ba o man mu bisi amanfo bebre ka pese o mo ni trading we see big market ama ye wo kuma ase man ne benya de ekosu
Sa. In a few, they work and say, trade yampon. As I see, and I know, you see them quite in Tim and Addo. Yo, I feel a damasi. Send me a frame of ye. What's ye? No more tea as upon. Now, when I deba quay the jamu, I see them upon say, he never could get me up on my choice. A few 2020 about we. You see about we. A still couldn't be any young one day, Emma MPP4. Say an animal 1 and 1. I want to mean a 2020 about we. Yo, TF4 Akuffo, near Enqualano ye, and I'm de Achremono. Now, on my yannick, we'll find a set a bibia tra. Na wontiama mnase na emni bi me program bi ebo free education edin bo na na dodan kwa Akuffo Addo ene ni nua baumia abaso ema atiefu ni bi betwetwe mesra ni abasa na minimum ani free education enye sa mpani se samampa ne yeto na bedin ena ese wo no ya afọ aduane so a no ani yie na so wendia wadi wade ene saying na dan kwa Akuffo Addo ne ba umia bae no wo the free education and free SHS ebae na ebae no abadum ni papi na enipa bi anya ho mfaso ensem bi o makaka ene niam bi o maye na mede ehu nkyeremu ebre atiefo ne ahwafo anopei Jumadi no said the matu di no nkyeremu no eno ana mede bre wo se ne be ya o kire bi ukamu asema kire bi a watimi aka ne se ne beka no pepepe ha ye ntwatro Koda Media TV so ena uti enkoda bi aye anwanwade bi na mebo sa video no a kire atiefo ne ahwafo omanmu ha ye wa mamre wo ha echichi ukwa ana etifi ne anafo ba bia ye wo amamre woko tete amamre no mu a na odu ye himfie no mu ne ade a ye won nsem bi wo hono mu a ye ka ehe adwuma na nanom gidie enti omka ehe adwuma ye yi apaye ye gu nsa baby bebre ye gu nsa efre na nanom ensamanfo ne atumfo ne ahohom a ewa asase ne so krobia ne ho anyame ni so Nyankopon bo wiase no obo krobia ne hohom a betimi ekuta kro no enti nananom anase oyi apaye a wi apaye de frɛ sa atumi no ne nananom ahode no na ode apekwa ahosan e de hyira obi a sebe odo no sanse se obi ne ho a wi apaye ema ne busuo ni agese ne odo no na nkola bi aye bibia mepese me de kire atiefo ne ahwafo esa mfaso bi a omanya firi ne anana dodan kwa Akuffo Addo ne ni nua baumia eye ne ho enti producer Imrantie no apaye no omuyiye no yemfa nkire atiefo ne ahwafo free 2001 for no 2001 for no I normal level 300 and 200 no omu de omunya bibia free ya wom free wom ko school free wom said this school mu free sanko fo mpaye ene wom sira ekona na ado ene ne ba omia ne na ban ho enti 2024 enkwala we ne ma akoto aba enti wohwa abato no wombe wakoto atia na dan kwa Akuffo Addo aban no anase ba omia sanse ese ni wapotoma na fie no wonchi so de boom Koda Media TV so ena wohwen anapai kachire agya odi asempa ena mede nsam nchirichire mu ebra besa wo video bi a eno so tama ana mmere a vice president baumia ya ne okura fan krat tintintin a wo tuma MPP a ye frere dache he a December 7th enkwa wie nkodu January 7th 2025 no na oye president of the Republic of Ghana no oko Cape Verde ana Cape